Nah, mantep ya nggak godain cewek. Lihat dia jomblo. Waduh, ngekos nanti dia rame ya, babi tangga. Lihat dia jomblo baik. Ipan, godain ceweknya. Ayo. Ya, ayo lagi cing baik. Sana ngajakan godaan cewek. Tolong. Orang yang cewek kemana yuk? Itu katanya. Ayo. Pan, kayaknya di situ banyak tuh Pan. Ayo, di mana Nji? Di sana loh. Yuk berangkat. Waduh, ini mau bikang dan bukan bulan lah. Waduh, nan kemana ya? Waduh, aing diri mah bikang. Semangat bikang tuh asalnya kenalan bulan sekali. Aing keren kan sepatu, baju, topi, kacamata. Aing kerkos ke ieu mah jomblo aing kuari sahage ku aing embat kuari mah dak joren dak hideng dak butek naon ku aing embat bae lalaki eta. Kamu dan bahasa ayun-ayunan nyantai ulan jeung pancing. Asa naik cewek tuh gelis motok. Udah bangkau say, gelis jasa. Wah, asana ayo ada ketan cewek mah kudu pakai kacamata ulan yo. Ganteng tak? Ganteng tak? Ganteng tak? No. Oh no! Wah, ngalunjak sia di pelet ya. Kagabas yan nak melet aing ya. Ini pakai ini. Oh no! Sakit aing gantung nasi gade paran. Idi kos itu doang ge. Banget dong seeng. Udah ngawede ka aing. Laju kuari nak nanya ka dia. Tuh aing kenalan ka sia. Tolong. Menang ka aing kenalan. Atuh menang wae aing ganteng mah. Reki aing ganteng nah. Yuk pakai kacamata. Banget dong seeng belagu siap doang. Naon cang ngaledek aing. Buat hade ganteng nah yo. Yang kenalan jeung sia kajin ulah. Atuh boleh bae kenal doang. Bulannya. Lipan. Bebaturannya. Kuari mah geus jadi babaturan seeng. Aing bating guys. Bisa nggak? Nanti aing nak ada ketatnya. Aing nak jeung sia kajin ulah. Oh no! Coba diuk dong ieu asal cekel we. Berarti aing kajin jeung sia. Kajen asal ulah cekel-cekel dia. Kuing bejakeut dia kama aing. Ai cekel. Wah, indah amat ya aing jeung cewek. Indah musibah nu aya. Bro indah musibah nu aya. Kalau amat kamu pas gitu. Aing geus cewek turunan Arjuna. Kan banget dong Arjuna tapi masih dong seeng banget. Aja sia yang mah jeung aing naon. Ingat aing mambung kenalan ya sia-sia maksa aing. Kieu geng jomblo. Nu bebas lah nak los. Jomblo sih jomblo, tapi siapa mau laku? Ingat siapa dong seeng. Kasihan saya nage jore dong. Tuh yang ngomong pas gitu, kayak siap bogoh kain.
Di amit-amit ada yang bayi aing moal bagi sia jore dong beut seeng. Awas ya mun buku kain deh. Namun aing boga kasia pengen pengen pelet ke sia. Kasia, tadi tuh balik penting. Pancen itu aing balik. Sia balik, gedeng bapak yang datang di cek kanan sia beak sia bapak yang galak sia. Wah, nu bener sih galak Oh banget. no. Sia itu balik. Sia sia namun kain deui. Beak poe kalimpahan. Cel aing cewek si aing. Awas spesial di pelet poe. Awas spesial suka di pelet poe aing nek baikulan kadukun. Dan jangan mah kudu pakai kacamata ulan yo. Ganteng tak? Boro-boro indah musibah anu aya. Salah lah. Gagu aing. Kieu ge turunan naon? Tese dia jatuh nah.